Vijest kako se Haris Džinović razveo od supruge Meline nakon 22 godine braka tjednima je punila medijske stupce i to zbog raznih detalja u vezi njihovog odnosa, ali sami bivši supružnika koji su se dosta otvorili medijima javnosti. Nakon raspada braka pjevač je sada otkrio kako se sprema za novu ljubav i da je emotivno dostupan. Nakon toga je stao na brajetu kakvu ženu bi se mogao zaljubiti, a među ostalim je istaknuo kako mora imati savjet. Ja sam sada slobodan muškarac, emotivno dostupan, a na mene ostavljaju utisak lijepe i pametne žene, nema ih previše, rekao je Haris i nastavio, mora biti normalna, mora imati savjest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti dodir ruke i kad se završi u krevetu, žene moraju imati stav, svi ljudi bi trebali imati stav, poručuje u razgovoru za srpsku televiziju. Ja sam picajzla, da ženu ne traži kako bi mu čistila, otkrio nedavno razgovor za Blic kada je istaknuo kako sam obavlja kućanske poslove. Ja peglam sam sebi sve, još od malih nogu, čak i šijem. U našem narodu postoji jedan izraz kojeg moram upotrijebiti, ja sam picajzla, odnosno perfekcionist. A imam i puno slobodnog vremena, ničim drugim se ne bavim, osim glazbom koja je recimo za uzeće 2-3 sata i to je navečer, a svo ostalo vrijeme sam slobodan, istaknuo pjevač. Ja kad kuham, kod mene nema tanjura ili nema lonca jednog glavobovu koji nije opran. Dok se nešto krčka, nešto prži, ja to operem i sve je oprano. I kad se završi pripremanje jela, sve je oprano, pojasnio ja osvorenosti na Melinu i perfekcionizam kojemu teži. Sjećam se kada je Melina prvi put došla kod mene u Pariz i otvorila ormar. Odmah me pitala s kim ti živiš ovdje, nemoguće da ne živi neka žena ili da ne dolazi da te sprema. Ja rekao da živim skroz sam. Kod mene je sve poredano po redu, svaka majica, košulja, hlače, sve pod konac. Jer jesam perfekcionist, pohvalio se tada Haris. Haris i Melina zajedno imaju kćer Džinu koja je majku otpratila na Instagramu, ali je kasnije ponovno zapratila i sina Kana koji navodno ne razgovara sa majkom.